uri ha TV West no Buhoro program nereba hindugire kandi nakushemerwa munonga iyo washyireho sabite yahwire hina hitwabe twahika na nomjenyi witu tukatujeyo mu rakabare aha bureberezi bwa Kigezi omjenyi witu akaba ari Bishop God Akanjuna hina hitwahitire nawe mboze kere nunje munonga mwena hitwakomire buriya Arizona Hotel atandikire ndubete komujoni nakushemerwa munonga ndayisohoka Kigezi hati no manyisa ngo abantu babatorana batineho idea ino gihe yo kugira ngo no yerebamu ohurira makuru no basa kuba ni waba bishop no butina idea yona mwenu no kantine idea kandi abari kugira idea kereba ngo ni washemereye nibahendera kubi iwe kikakwera urukwereba akagira ati ogu murundi mwenu ho ninye nibakira kurebeka kubi ahabwo kuba urukugira ati ni wogu nibamwita Ruhanga obari kugira ngo akakumanya utakazeyirwe nabigambira Yeremi ati nkakumanya utakazeyirwe kirwo mu nda ya nyoko nakutaho kuba nabi w'amahanga so ebimwe wayenda kuzo umurimo gwa Ruhanga norabana mwene nyo w'amakuru gakanshanga Butare oryo mu I had byawe no idea bambi nasho nko waterwa shonka na azakari yembeho ko ngembeho yaye yongera ye nkaba ndi na umwanya gwempita aha yongere mbeho nkaba ndi na treasure ahubwo ubwiri w'ubureberezi bwa Kigezi akaba nshita amaro baju kunagaruka namara kwa Kiresi munashora rero nagaruka yandeba kuntaba we yambuza ati wabaki tine byanshobera atebya kushobera nebishi ntati nto kuyanderera akanga ati womora ati yakirangirira oze ngo mushango gutwabera turi kucayitigura werirawo tahagati yitu mukagusibire gugumire shako bagizire ngo aza twine Bishop Erect hano abakristayo bayoroba n'umukade yayoro mushango twaguheza twashaba Ruhanga yabiterezo mudakike mwenu beti konka ko kwijuka jo magara gawe hatecho ejo condition obwabo inembe hwaho na mjenzi wawe yakaka kureba yarealizing nkine cyakubaho omutuma gwawe nice cyabinti gendo misho no this calling aro nk'ibintu byo ko takashabiraga ngo kishabiro teki ati one time nkibone no kuteka teka utakakiteka tekaga masum nikija umutima gwawe gurabanamo ubona ngo gwaye kasamu yagushemererwa konkani gurabanamo kimweno heshinenchi kuwa biroreba ba bishops nka Bishop Bagamuhunda Bishop Katoyesi Jena n'abandi abakoratire tarho muri yo wabo barebo kahurra waberinganiza mu mutima utunanye nimbasa ko banko umwaharuvuga naizoba na rimwe tinda biteka teke bambi never manya ni bitindisa mwenu nkanye nkakura ta Bishop George Bagamuhunda we were close to him because we were canon no very close to the Bishop. Yes, we were close to him. Okuwabera no lebo kuyabera nakole ibintu bye omumiringo yona miringo yo kuburira omiringo ya administration omiringo ya development omiringo ya spirituality you could not imagine ngo nabasa kuzumubigere masum so nijira ngo echo ni kimwe aha byabire n'ibintu inisa obwa Bishop mbwijana no bujunaniza bwa bwinji munonga maya aruho owaburire bari kuta Bishop George Bagamunda Ntebe yagira ati you need extra grace mazum you need extras mapeti Ruhanga ni muswe musisi kuza kwereza umubasisi bagenzi so timurimo go mwana w'umuntu out wide no baza kugureba konka waburi Bishop nonyama abandi bamara kunyama novuma noreba busum nibintu check exactly biri kukira yo kuguma nkaha muntu orinkiwe nka Bishop no kugira ngo nabwe mbabazi
zo wayiguru kushatine kitaraguma kawanda kututini sinto abakwenda kuba ba bishop kandi ko ninkugambira amazima nembabazi zo wahiguru kusha ahabwo kuba expectations z'abantu bina hari bishop ninko kubukubira ni bareba marayika mazima and bishop nabo n'umuntu so okuba omureberezi buri mbera yona nko yebembere bya worship omubureberezi nko oyebembere byo kujunwa omubureberezi nko yebembere bya discipline omubureberezi nko yebembere abakozi omubureberezi bwawe aboru kutuma mu myanya esimu ezoru kubona yes messages ezoru kubona abari kwijo mu office reka echo ntakikahare konka ebinji otire bone byentunguka nigabagari byentungu ubureberezi ni bukura holistically ni bukuru mu by'amashomero nko kutwine boards oyine board of health oyine board of education oyine board of land and finance oyine board of planning oyine board ndiro yanyabanea kandi ebyo byono no byebembera no nyine ba chairman ba board wena na heads of departments konka no gumurya iguru yabo kandi yo kashome bya divinity na theology ituwahurira ebya rand stobine mukakwate konko ine kubebe konka kirungi kiriho noronda abantu bari technique bakwera ikintu tukora tuti bishop ikintu tukora tuti twahinguze ngo tukigire tuti rero mubanze mu kirebe hamwe mu cyenciko mu cy'urukiko rwa sinodi mu cy'urukiko rwa kanso ibitekateko by'abantu byona byono birundarunde mu girindirira hamwe ko burebereza okay orebe ibintu byayangwa you plan with the people you don't plan for people okay yes. Okay ni twatwirirwa mu burebezo no wine mw'abantu ni mu ba professor in different baryo mu bintu bitarashona abantu no tensa nabo to kubatenseza waza kubatenseza no gwerwa kago no tisa nabo you bring an idea abantu bagizeho bagiganireho mugire direction hariho bureberezi bumwe kare turukura tukahurura ngwaba abakristayo bakakira empituruzo bazito mu ntebe yo mureberezi ubureberezi oborabhurireho akavuyo nkako kaza kwikomo omubakristayo na no mureberezi nahabiriho ki urumanya bet urujyango aro kistane tari gukora nebyo umukanisa tibiratina masa nabyo biraba mu muntu aragira umutima mubi agira ati bishop ubwo ryarugaha ryari atekereze ngo impitirizo zo mu ntebe nizikubinga kongo mutiya yabiru nambwe nebyo bikahwa ikaba history kongo ubureberezi orabhurire ikabuhuriraho kandi bikahwa ubureberezi bukatebekana betereke cyo tsirekeraho bukatebekana je all right konka stane neija omweshongoze nagera ngo mutati n'urugamba n'urwo mwanya muke ati nenduru yarwo hace no kwesima okay nabwo cyebyo nibibaho mu kanisa no mugire bwa Yesu manya nabwo ibintu nkebyo byabibagaho unashiba Petero tibaye hakana unashiba Yuda tibamurebya tibirabireho shi konke kanise kagumizamo nabwo icyo cyabireho nikiretwa umutima mubi umutima mubi go ni gushenye kanisa umutima mubi ni gushenye ihanga kandi umutima mubi ni gushenyeka omubiguri omubakristayo na no bebembiri ni muhushana stane neba hushanisa akantu kingana bushanke kibabirge ya yeshongwire ngo bunto butonotono akantu kingana bushakazimbe kahinduke mu cyango nangwa mwaza kwega kasamuye ndi mbishari tukani tukachi mazuma mwere mukanisa umwe nibibamo konkani tubane twiga abantu ngo dialogue hagire cyayenda kurabanisamo you dialogue mugiro ko mwabugana muganira nshonga muzigonjore no muhereza niwe hari ubwari kwikana we akakoresha umundamani ninga nawe akazakintu akakiremeraho
mwenu ekikuru munonga cyo kutisa umuntu akarete kitekateko n'undi cyo kitekateko n'undi cyo kitekateko iki nico kiri kombe ko bukama bwa Ruhanga isereza tumureho mutugara korokayo mukahumuro program nareba hindukire kandi bishop uwobureberezo bwa Kigezi Diocese nuwe mugenyi wito erizoba embozi ye ninunji aharugire ntare ibyarabire muri bingi konka na nembabazi nazo twazireba so reka tugumise munawe otargo okay wagamba ngo bishop na ibembera board zone haza nk'emyaka mike yahuireho amashomero ga Church of Uganda okukira munonga ga secondary hine nko muringo gono mu diocese zona eza kangambaza Western Uganda diocese zona okwamashomero ga sirenka gagarire bigere nyuma abantu bakatandika kwebuza niki nangwa amashomero gamwe gakahisia na nabana kwendana no kwamo kandi obugagare amashomero gamani nogira ngo hakabaho wevera kushaki eyaretira amashomero ga Church of Uganda gagaruke nyuma kandi mwine boards zuru kwebembera izo departments ngwe nuko kwembera ziri kugenda nezinda hinduka hariho na police zazagezera nezihinduka then abebembezi be kanisa amashomero bagasigira management bagasigira n'abahedi teachers bagarugamo ati ukugarugamu cyamanyisa ngogu naza gukora ibyarareba naza kutwaza nko kwa rayende kandi ubwo shonko ruguma naringuriza eco nico cabireho okay konka amuheru kwabo kugira ngo agamashomero gakatandikwe kanisa nabwo ece kanisa teri kugarugamu konka kanisa tiri kugebembera konka ne hagira bebembezi ne hugura bebembezi so wanoreba noreba impinduka y'amani noreba amashomerogi n'abana hati amashomero ni gahikisa kandi nitugumiza mu kutera umuranga ngu ishomero ryaba riri aha kanisa umushomesa nabajwekire umureberezi nabajwekire ubusaba dikoni ishomero ryaba riri ryaburisa ati umushomesa kuri ni overseer ryaba riri ryaburisa umurisa ni overseer ryari rya akidikoni ni overseer na office y'ubureberezi erimu education department kandi n'umureberezi nawe n'abari kwereza nawe so no kugira ngo ati kubayenzire kugarugamu kugarebera hari bayiricya nabo bakora nko kubaberende babasa ebintu byatana konka hati amashomero gitu ndagera dete noreba kuni gahinda gatangire kwimuka tagakahinzire nangwa nyuma bamahurire ni mureba bingi konka twane tureba ngo tutkashyireyo ari umuntu akagamba yagira ati no bundabe ntani nko kunshemerire kuba konka tindi nko kunabirende exactly ngwe nati aho no muri yes okay harho ekinte cy'abakristayo bakira kwibuza mwene uko kwagamba kutureba amahurire ntubabugana abantu bingi bebuza nkonka amakanisa go gaha contribution ha omashomero okwihaho ebyo mwoyo other than that muri foundation body hati other than that imwe ka foundation body ninga founding body muyamba cy'amashomero nibabuze ico kibuzo no shanga ngu bu ishomero katugire hata hada sisi ishomero ryanyoneri Kigezi High School no shanga ngu buri mwana wa Kigezi ashemerire kushashura katugire nko mutwaro gumu ari kugureto mu diocese gwa foundation body imwe muguma murunda na Kigezi High School shanga ine nkabana nka 12 abana 12 buri gomwe na leta umutwaro aha diocese kwa kweza kuzibaha okwiha yo kohereza yo chaplain na hariho conferences nacyo mukaza yo kuburra imwe ezo sente when do you ever pay back to the community to this school nko kurgaha mukombe kayo nketizime mukajangwe cyo bureberezi ninga shinka sick be mbwe nimwe contribution yanyu mu gihari yara mashomeraga mwenu nko kuwa kigamba
foundation ne ya church wabuza contribution agamashomero gona nigaba gatandikirwe church egaha ubutaka aza ekintu cha contribution y'ubutaka aha amashomero gari utaka kizanazanisa. It's a foundation. Twina amashomero g'emiringo ebiri. Twina gali church founded, government aided. Twina gali church founded, gali private. So ago mashomero gona negaba gali gaha butaka bwekanisa. Ejo ni contribution mpango munonga. Echo chorukurira aka foundation body fee nakantu kinga nabusha ako kugira ngo bagumene bamanya ngweri ishomero neryenjera ki nerye kanisa ti sente zishamarize egi contribution neye kanisa konka echi ekanisa eri contributinga ayishomero cyo kubanza government netwikiriza kuronda abenchiko turonda chairman wa board abwa secondary turonda chairman management abwa primary abani bateisa baba beine noble cause nitugikora mu miringo ebi omu buryo bwo kusimira mu kanisa ningo mu buryo bwa fundraising konka nabandi bine byombe ko bibari kombeka nka church bakuri kukwatanisa n'abazeyi. These buildings are there. Waza nkankora imbwe ntibomekera ishomero tori kuri manyango nirihinda ni tutwina amashomero nantenzere kutera oburango ni tutwina amashomero nkazamugera secondary school that is a private school iryo gyombekirwe ekanisa nibakwatanisa n'abazeyi. Twine ishomero nkamuko high school iryo ni private nitukwatanisa n'abazeyi konka gyombekirwe kanisa. In fact tukagira sponsors batwera umukombeka. So church nekora contribution kandi umwana umukwereza yaba bagira ngo Easter nuko mwejeso ko aragabi akura ino bujunanizibwa bwo kumanya ngo nuko kombeke kanisa no kusupportinga kanisa ninga institution yayi. Okay, twaba turya hasumu tutakagiro muri yebyo ko bakutera bija bakora ryari bishop ijo buyitiriza ryaroka okehurira ngo bishop hati kubanterera ebiro mwenda byo kwezi kwa kabiri umwaka gw'2022 amakuru kugajanjiro utabimbuza ndugayo butare mu rukiko abagire kungambira kuza kwika Urusenti Church ensi yona ikabijura bamahurire abakristayo baryaho bashemerirwe so nazayo banyakira no kushemerirwa kwango nakoraho bice bishop yanyikiriza umukwezi nko kwa kashatomwe nayarama maso naza kwarama bantebe kanisa inda yarame Kampala burijo bona ba bishop mbabakorere ni bakibakorera bagira hibabata barama bazayo bagamba na Ruhanga mazima nayarama murya munywa muraraho mu bapampa di mpaka really nayarama bandonderenju nagiza mu n'umukazi wanje. Yes, twayarama ukwezi kwa katano ebiro 29 umwaka ogugwe 2022 maze retreat yebiro bina owantwiro mu retreat ngeno wantendekire ni bishop wa East Rwenzori. Right Reverend George Turyasingura n'umukazi we Mama Juliet. I see. Twaza kamwenje niyo twagirira retreat yitu bantu so orukuza kujwara hino bakwanza bakwa gendogu akurabire bakomurebereze mukuru nango bumwe wayenda no mwetoranira no mwetoraniro ozayo mutayayira umushaba mu girutinaniye ngo niyo wanyebembera bantu twamanyine kandi nshira kuzayo ncyari akidikoni anyeta kuza kutendeka abahereza be ba akidikonizi ababakade ba kanonizi. Okay, so yanyeta namushaba yanyikiriza yantendeka kandi yantendeka ki so ebirabiri na munana byo kwezi kwa katano twaruga kamwenje abantu batubugana igurari rwa hasetera itaho rwayi. Okay, umunsharo ya South Ankole bamangu muriyo no mwije bakandi bakimanya bakabine program
yo beti abantu batwakira nkarugayo nimboroga mazima emiziga kureba abantu emotoka zona abantu bari ya mihanda bategereza kanju na gadi isereza tumureho ntugaro korokayo mukahumuro program nareba hindukire kandi bishop uwoburebereza bwa Kigezi Diocese nuwe mugenyi wito erizoba embozi ye ninunji aharugire ntare ebyarabire muri bingi konka na nembabazi nazo twazireba so reka tugumise munawe otargo okabanka yeso bamutwira handogoya yamawe really kishikani kitines it was beyond batuleta baturabyo mu gitown ejura abantu bambi batwisarwe urushozi twabanzo mu cathedral yes ebirabire na mwenda byo kwezi kwa katano ababere batebekanisize nkabanta barimu unkabatebekanisa umwanya umugezi high school Archbishop w'Ekanisa ya Uganda owamwenda His Grace Stephen Kazimba Mugaru yanconsecratinga yanyenthroninga yankwasa enkoni y'ubureberezi bambi kurugobwe nedshaha okiri umureberezi cyarwe umureberezi wa Kigezi ekiro cyabira na munana barukushesha abira na mwenda bahereze kwakira wija nebeshongora buri kimwe cyona kuri okujaguza ekirecho kabyamaho ningo karara noreba ngwenu nkoko nakugambire okunabeire ndi butare bikangoma mukonka umureberezi Bishop turyasingura omuryo ko kweherera nawe yampa ubujurizi bwe na mama Juliet tukagira umwanya murungi bangambira uko batandikire bangambira ibarabire barya bashomesa bari bata nyondi kumanya kayabire DS bangambira ngenu umuryo ko kungambira ubwoba bwagumana bucendera notice zibampire bagira ngo Ruhanga yakweta nakubasisa Ruhanga yakweta nagumane iwe Ruhanga yakweta na imusi ibiconco byoyine ibyo utari kumanya ngo yine nabyimusya nawurira mwenu nubu nabire ningurukibwa nyine konka nkabanyene ebyo bigambo murinyi yashoma nanyenyirira nyingi ezankwasize buri muntu kwari kwetwa oku Daudi yayesirwa ryo mwirisizo nebiyabasize kukora okuba Yeremiya bayesirwe oku Isaya yayesirwe Ruhanga nagira ati ntumuwa ati barinye watuma nahurira atamagaraganje umurgejo retreat gagaruka nayikiriza ngo buzima Ruhanga nyesiri okay kurujiriro ko narebere yindi kuruga nebi nabere nazamu nayikiriza ngo Ruhanga nyesiri kandi nacyamye muri inye so icyo kiro cye birabiri na munana yes buri muntu wena ninjira nabasa kugira iyo experience you are getting into something icyo taramanye yes icyo taramanye ukora atwaze okay now uri kuzo mu kintu cyo tari kushoborukirwa yes uri kuzo mu kintu cyo kureba wowe uri kuzo mu bigere arge cyanda ayombekire amashomero bwimukire bakiriko nizibarije ejisho akajombe ko mwaka gumwe n'imyezi 8 rebe igi yuru kurebeji ini wano ya mwaka gumwe n'imyezi 8 akajombe kayagitaha karimwe nyona njirebaga njireba atecho tego cyo kugitaha cyo kana arakigizire cyo kirebera 8 akagirara kokuza kuba kuza kwemeka oriya naba yashuye naba yagenze bagitebekanisa bakora mu refurbishing bagira bati nayatayire nahereze nkoni ariko rugo we yomuka naba yafurukira izo baroba kwa senkoni o bishop wa humura na yagire ku aba cyari bishop yes niwe ariko bagine ni muzo mu processionary wagine okay yayi kumwanye ishazayika nakora abdication na yimerera agamba he speech agamba abdication agamba ati nyowe
ukurugera izoba imyaka yanje yo kuhumura ihikire kaga netano nabweco munkirize mpumbu inkuna gikwasa Archbishop Archbishop akweta agikwaza nabatahe bindi niyo banza warahira rero baheza ni Archbishop agikwaza konka shaho yo kurahiraho irakandagayo ninga nono ihuriro ryo mu iguru ryo munsi ati kubwabere ne bushesha twagira kushaba kuri kongera bya bigambo twagira kushaba rede biwatungire twagira kushaba n'abarebereza abandi ba Bishop William ba Bishop George Katwesi jya bubona kahereza nabo mwene bakane bampa messages asimu so hati bweno kabana agizire mti mbweno hati atari cyo gukora ninye yesayesiri ninye yesayesiri ko ibimiro mu rwo burebereza okay aza Yesu nkozesi yes so twaza yitwe bankwaso burebereza omu bijwaro byo kubojwire nobo byegurire ninga province nebiko burebereza nibo kugurire bijwaro ubureberezi etari province aburebereza nibo kugurire toyine cyo kwegura ibijwaro by'umurimo nibo bikugurira so yiwe byo kwegurira nebiyo wenda no yegurira suit shimwenu konke byo kubojwire suit kanturebe be byojwire na wajwaro munda ibyo rukujware rwizoba ebikwatirine no buhereza uburebereze ni bikugurira bakuguidinga uraza ukabikoresa backfittings backfittings umureberezi nayo nebijwaro nkabinga hiburizo bakamba mujire cikijwaro mu byozi yaryari tuwahora kunotekereza ngo tugeraga saa temwe mu bureberezi nabayine payers nizibasa kutingana mu mubare abo kataro kiragiro cyabyo yes konka no boyine payers ibiri obundi 3 esati zo no boyine nyinshi eze sate zizo munde zumutamwe ngo no boyine nyinshi konke cyo kijware cya mugongo kijwaro nkeje cyo wareba yes ikino boyine payers ibiri obundi 3 biriye by'umurimo cya ready ne cya mutare no bwine payers kugira ngo iyo wanoruga byaguba nyinshi kandi ndagugaruka kuzahandi so no bitine kimwe none tutugeraga kimwe be tugeraga bijoro nari nja mwine kimwe nyebuza mucozi yaryari ati cyo nabanjure rizoba nyinshi kandi bacoza njware kindi ngenda I see so aho beriro mureberezi nibintu ki ebikushemize ebyorebire no ukora ibi washanje bitarho ukareba no utahutsya mwe no bushanjiro tubureberezi mwe no bureberezi tokayemerera ngo ngire ngo hari cyo cyotiyeho we build on the foundation nyobunija ko mureberezi ngashanga ebimwe ko mu bya development Bishop yabera kozire ahi yabere yahise natandikiraho nabyimse rero nanya natandike cyo natandikire kunkatinya nakitandikiraho ukatinya naguzire plot nkagishanga so twine cyo mbikutuno twombeka umutawunu konko waguzire plot ni Bishop ndijo nabweco you build no yombekera aho ndijo yayahika icyamashomero gumizamu ahi yayahika oyongera mu bodi zabane zikura urunda ba chairman ba board abandi tinga kugira ngo nyonyene kise kinkoze byona byabituraga konka no yongera mamani byona byikabi no yongera mu mwene kinshemeize no kukorera hamwe abashomesa ababurizi abahure ba kidikonis kukorera hamwe I have enjoyed that I've enjoyed that nenchikwe zindi nabare canonies kukorera hamwe nko burebereza and that spirit niye kutubasisi kandi mayana bacigani bajangwa gaiterene ni gatachi ngwenga libiri no kunabisana mwene kinyenjo ingire munonga no kukorera hamwe mwazo mu rukiko mukikiriza neco gukora urwo mukagira ati ubu no bujunanizi bwanje ubu no bujunanizi bwanje ubu no bujunanizi bwanje rero niwe ukaguma nore ukagira ati ye aha mureke twongere mubwira aha mureke twongere mwamani mwazo mu nkiko babone bahereza report nureba report ayo niri kugenda ahiguru eri kugenda kimuka musimwa ubwo bumwe mazama so I have enjoyed working with the people ninkureba wangira ngo umwaka uguru kwijana uhumura hati oyetebeka nisoto kuhumura kwawe
ningo omuntu ori kureba ha programu wakatebekanisa ate okuhuumura kwe narishi omuntu akabikira atanyensya mbwenu n'ekyabuzima neza kuhumura nk'omureberezi konka ekyokuhumura kyo n'omwahure na archdeacon nibahumurira myaka 65 so ekyokugira ngu okunda ahumure nkabitandika nkiri archdeacon okankani manya ngu omwaka gw'2027 byataha ekyo bwa bishop kija bwa nyuma obumwe nibiba bitamazire koko urukumanya obutungi ubw'ikanisa Ruhanga nabutubura konka itwe tutukuza mu business emirundi mingi nohinga okora otunga empera omukanisa konka okwetebekanisa nubo wakutandikire oyine enju oyine kibanja ahora ahinge nubwo rabe no butine mani oyine ishamba ry'emiti ibyo rwose kwiya muruku so ebyo noba no bitebekanisa no kumanya ngo ukunda ahumure nyine akasente kunda abone akarabe akunda abe nimbona aho kukumpera no kubwara yes ahabo kuba hati akunkuba nimbona aho kukumpera no kuba ninyenda kugira unayamba yes no kuba ninyenda kusima Ruhango mu kanisa esente ezo nzine yiseriza tumureho ntugaro kayo mukahumuro program nareba hindukire kandi bishop w'obureberezi bwa Kigezi Diocese nuwe mugenyi wito erizoba embozi ye ninungi aharugire ntare ebyarabire muri bingi konka na nembabazi nazo twazireba so reka tugumise munawe otargo hategesha ha ibintu byona mbigenda je nabakuvuga mbakutwara hariya konko mwako kwija omusiyoraze ho nwe barabemba bukora hati we oyine ibintu cye byo kumanya mbizagugumiza mu cash flow okagumya magaraga bishop okagumura bishop kijwaro tukareba kitomere omumabega tukareba refresh mwenu beti urukubuze kibuze cyo konka tikibuzo cyanguhi amagara go kuba bishop wahumura ni habamwe mpinduka ni habamwe mpinduka abo kuba warwo munju y'ubureberezi nibashashura amezi nibashashura amashanyarazi nibashashura driver wawe yes emotoka nibagitamwa amajuta neza service so ibyo byona nubireba wabo rw'umureberezi noba nobitunga konka wamara kutaha nubasa kutaba umuntu waburijo konka hari ibyo ratandike kwekorera yes noza kweshashurira amezi noza kweshashurira amashanyarazi noza kunuza gukora byona na driver no mwerondera no mweshashurira waba uyine motoka konka no bujine nko mureberezi notekwa kugira ataje yine takuzafutahana ejine y'ubureberezi ejino kudisaga ejine y'ubureberezi ejine sigara aha yo kureba ndi kureba nkamisho konka twinamasuko go kwija kubone motoka konka ninjira ngo nabasibuza motoka atirisi kora agenda utaza hagari ubureberezi nibo kusibuza motoka hona shibarareba bata na nekijwaro orya kagaro novuga nibo kwekitonje hacero mbakwe motoka okay konka ninjira ngo utare ikintu cyo rukwito bwa bishop omunsi ahabo kuba bishop tarho okumurebera okumwita omuntu nakurebera okwekitinisa buri kimwemba kikorora ninjira ngo kuba bwa bishop no buhitana no kuba bwa president ba president mena kumwiho mu ntebe konki bishop abantu no binama namazima abo kuba aho tukoratire ni wari kutweta kuba bishop biyari n'ikintu kirungi cyo kubanza ni kikomugisha ogwo kubuga n'abantu b'emiringo yona nagamba b'emiringo yona abato abakuru abaine high profile omumbera zabo abakuru nabo nogira umugisha gwo kubahikaho ugira n'umugisha gwo kwato mu ngaro za president muntu yes ugira umugisha gwo kwato mu ngaro za MP umweta mushitama hamwe mwenu n'ubuhereza buri so humbling konka n'ubuhereza bukuru
konkora ukukira obukuru ni Yesu amesha wagiya wari Yesu ngo wagire kitiniza cyeze byangirika okay hat bishop hariho abantu abandi abashomere professionals ezindi ninga abakozi remirimo endisho batari banyu bekanisa kandi abantu abo nabo emyaka kwera ikene bahumura mbwene bo bakatebekanisa bato kumura kwabo bakabikira batanyinca kare yabo kugira ngo bwire kuburahike bashanje nabo ebibyo nkebyo ino wawe nabo wabo babyine akasente karukwetambuza batatobira mbwenu uko abantu bari kwetebekanisa tukurukushana ariho abantu uruko bana nahereza akagira ati kundi yahumura nyewe ndyaza naza kutanika kombe kenshi zo kupangiza ninga naza kugiria naza gukora ishomero ninga naza kutanika clinic ninga mu retirement yanje nakuzo mu bushubuzi nyigure duka ninga nzo mu byomire kurugirira utarabarareba mbwe n'abantu omukwetebekanisa no kumanyira kimwe ngwaha nyuma ya retirement amagara nikagumiza oburyo muri bibi namara kugamba no shitamo mu motoka bakuvuga hari hizo buryo rugabotine drive abamwe emirimo neba hera nebashashurira amarwariro emisente z'emibazi n'ibindi ubundi eco kikoma wamara kuritayaringa abantu bene bintu binje bari kutungira mu Ntasya namwe nabamwe hatiri igenda nibaza mu trust funds treasury bills agoma namanya ati urukwezi naza kusevinga akasentaka akari kutayo amurwo kwezi nikamugobera nkabaryo mu unit trusts abamwe ko niyo bari kutora kumanya ngo kundi banyine miliyoni zanjigana ngaba nyine miliyoni imwe ya buri kwezi igana zigumeho konka mbone miliyoni imwe yanje ya buri kwezi mwenu nimba niko rya mushara for some good years abamwe niyo bari kureba abanyine bari mu building abandi bari mu farming abari kwa bina amataka abandi bazo mu bya zero grazing namwe niyo ampanye nente zanje I'm planning to have at least 4 zo kukamwe so nyine wibiri kandi ni nkama ezo nezawe konkaza mu itakarye kanisa ni imfuruka nazo nazo koraze kutaha uzigenda nente ngenda nazo niza kombeka ikibanda hindi kwenda kumurira I see mpinjiro mwani ndiyo nimpingo mwani obwire no bwihahi obo kugira ngo okore ebyo no hinjira asumu nyine off day yanje ya buri rwo kubanza namwe n'igi program niyo yanzibera kugenda nyine off day yanje ya buri rwo kubanza kuko of course nobo inabakozi abari kwani bakukorera no baterera kasimu wabo tari shuwo juroti choni munkwatire ka video munyoherereze bakwata ka video bakohereza juroti ijo nkasiga harya hamwe no hayikaha ngeno bakora konka omukazo wanje nazayo kureba twaba turi bize ningo mwazo nahinguka ninzayo I see wagamba ha mukazi mbwene reka tumumanye omukazi wawe nuwoha kandi ukamutungota omukazi wanje ni Charity ni ryizina rye Charity izina rye rwo buharaba kandi bamwitatu mwesije niryo ririnangwa niryo ryabaraye kubatizwa niyo kutebwaho konka nkamuherga nge rya kanjo nubo nagayitwa nawe otakagisirwe omushangahi kizinga nakugambye ngo nkaturayo tindarebire kwega kushangarebayo namureba narebeka yabo ore nakora ki haro cyo kumureba izo bari kuburijo bubakana yega konka nyo nareba burunji ati wamureba beti mwana mushobore tugambira oburunji bwe n'ubushaki Charita kanjona hati numanye birebi bine omuntu akugira ati yantera iwaka kuteza ki omukazi murunji n'oburunji bwa mesho omukazi murunji wo mukozi ari gukora atari kweganyira mukazi murunji wo mitwarize murunji atarajabire she attracted my attention hati nureba abantu baba ryaho ine
ebishane bakwambatera omumitwe yabo tukundiza kushwera omukazi weranjeji oba wafigeji hariho unaburiza kangira ngu wakayenda omukazi wafiga ya dark brown so konka no mwena ogwe nawe ayine ekiyabira ino omutwe iwe okaba oyetenga omukazi arikushaki brown brown mazima kazi wa brown kandi ni brown dara cyari takanjo mazima yakatwire nandeba yes iyo myaka inabere nintura yo kandi naguma ningaruka yo mubanyabuzare n'ubundi abe narugereyo umwaka ogwa kinana nebiri ntagaruka yo gwa kinana neshatu kutura yo konka nkaguma ningaruka yo my mother yari kuzarwa mwenu nkanguma ninzayo so twaturebanaga konka ubwo bwira of course utari serious ngena inabere serious mugira mureba namugire mwagamba mbaka banywani ninga just abantu umuntu wacha ababere bari banywani banje akari yishe ntari munywani wanje ndikuzano wabuka konka mumani mureba ozayo kutaya irishe nto konka yoreba umushiki ubwo nangwa ntari serious konka ndikureba ndikumureba very beautiful lady ine size yembwe so bwiri kubwa ikire ngukurondo mukazi nazayo na proposing ibyo kuyanjura bikaba bitari binji abuko akaba namanye aha bwenshonga yo wire twabasa kwendera konka esabiter kwija mukama kunzire ne twija kongereraho bito bwa hati cheri zoba twahenderaho nyikiriza nkusibure twaturiyo umurakabare aha bureberezi obwa Kigezi kandi omukinyi witu yabari bishop w'ubureberezi obu kuwa kwashanga twatandikire na yetwa Bishop God Akanjuna abantu betkomjuni nyine asafuturi yahebwa Gerard Katsabe Prevence Akampura aha program age yareba hindugire kandi program age nebereho burizo bari ya Sunday shayina ziciro eje garukwa muri wa kabiri shamukaga guhangwa kuwa washanga twatandikire esabiter kwija har wa kabiri otaferwa gumiza munitwe urebeje program yawe ehuyo ahandi ninkunda mnonga ninkwendeze birungi byonka murareno businje mugume